Ni hekinde ma piny owacho dhi nyime gi twak ma dwaro keto kembe mage e lwet ji giwegi mago mopogore opogore. Senator Aaron Cheriot ma bende en jatend kweth mathoth e od buch Senate wacho ni osiro wach machal kamano. Noloso e kinde mano yuoro e alam ma bende ne obagi e kaunti ma Nandi, arambe moro mar kanisa. Cheriot osiro wach ni kowacho ni okang' ni dhi reso jopiny kuom ting' matek mar chulo gope. Senator bende osiemo jogo ma kwero wach ni kowacho ni piny owacho nyaka manyo okang' machielo mar yudo omenda. Kanyo bende jatend migawo mar Rita Kipchumba Murkomen ojiwo okenge ma piny owacho kawo mar tego uchumi mar piny Kenya. Kuna watu ambao hamtaki, mnasema ya kwanza rais afanye maendeleo. Ya pili, mnajua kwa sasa deni imefika mwisho. Kwa hivyo hakuna maneno ya kukopa. Mmesema asiongeze ushuru. Hamtaki atumie route ya privatization. Jameni, ni nini kweli mnataka Kenya hii? Nyinyi ni watu wanafiki ambaye hamna kwa akili zenu mipango ya maendeleo. Mheshimiwa Majority Leader ameongea mambo ya agriculture. Mmeona agriculture inaenda kusonga mbele. Tunaomba tu watu wa Nandi to adopt mambo ya latest crops, coffee, avocados na all this ndio tuweze tukasonga mbele pamoja. Mambo ya education rais amenyorosha. University ya Moi ilikuwa inaendelea kusama, Egerton, Nairobi, all those universities. But because of the plans ya rais, unaona kwamba rais ameweza kuhakikisha ya kwamba our universities are now up and thriving. Kadhi gwenge ma